Njua, manjaka lapihin simbadia kan 5 Musa 20. Melaberkat kene mengergraha mengalo musuh-musuh dene, ulang kene biar mengidah kureta geraha, dekat kuda kalaki mbue kalohon bagi dekat soridadu kalaki, buin bilanganna daripada bilangan dene. Jahoba debatan dene, si paluahkan kene i misirnai, ia mango tong mengurupi kene. Senderang makding ita benai mergerahak kenah milebengo sada kalak imam, janah mendokken tabak kene bagen. Kene ale kakaanggi dengkah kon kene mo, berkat mo kene si darien mergeraha, ulang biar barang merenong ale barang pe bingung. Dekat ngo Jahoba debatan dene mengurupi kene, jana ibereken ngo kemenangan bain dene. Nai pakalima pe kenah mo pasakatkan ranaen taba kene. Lot ngo bain dene na rimbaru ding mahan sapo, tapi mak ding ibaing pestana lako memengketi. Melalot, dorok mo ia balik, karena mula terbunuh ia tikan gerahai, kala sileban nola mo mengiani saponai. Lot ngobain dene nai rimbaru ding menuani peken anggurna, jana oda ding sanga yakin buah anggurnai. Melalot ngo dorok ngo ia balik, karena mula terbunuh ia tikan gerahai, kala sileban nola mo mengenumi lai anggurnai. Lot ngobain dene nai kalak singgolot rantona janah naing jejab. Melalot ngo dorok ngo ia balik, karena mela terbunuh ia tikan gerahai, kala sideban nola ngo jejab dekat rantonai. Kenah dokenken pakalima ding mango bagen tabakene. Lot ngobain dene nai ringgodoran janah buradan, melalot ngo dorok mo ya balik. Asa ulang gabi icidai keberanin sideban. Engko kesa mengarana pakalima taba soridadu, kenah ipilih mo kalakna si mengulukan genap nuh-nuhan. Malah berkat kene lako mengkubu sadakuta, berakan kene molebeken tiki bay pangisi kutai lako menerah. Melai buka kalai di pentu pengkeruhan janah menerah. Kenah gabi hamba dene mo kalaki karina, janah merodi bain dene. Tapi melaodang geut menerah, pengisi kutai di, janah lotin yakap kenah kubu kene mo kutai di. Nai mala idue Jahoba debatan dene ngo kene menaban kuta idi, kenah bunuh kene mo karina pengisina anak laki, tapi dorok ngo taban kene hukum dabru anak-anak pinakan dekat barangka di samping Lot ikuta idi. Karena ugasan harta musuh denei dorok ngo ipake kene. Jahoba debatan dene ngo menohkan idi bain dene. Bagi ngo bakin kene tabakuta sindau inageri bekas dene merian nai. Tapi melaladang sini berekan Jahoba debatan dene tabakene ngo kuta idi, karena ibunuh ngo karina pengisina. Bagi sini perintahkan Jahoba debatan dene, kena iripaskan kene ngo kalak Het, Amori, Kanan, Feris, Hewi dekat Jebusi. Bunuh kene mo kalaki, asa ulang merdosa kene, taba Jahoba debatan dene, ibakin kalak i merkite
Iajar-ajari nola kene mengulakan perulan luhlah. Simronah ita badebata sembahan kalaki. Melai juhap kene sadakuta janah sanga deka iku bundene ulang tabahi kene kayu sini berbuah hidi sidi. Pangan kene mau buahna tapi ulang cedakan kene benana kumerna oda ngo alon dene ukum suan-suanan idi. Kayu sedeban dorok ngo itabah kene mahan pagar pengkubu soh tertaban kuta idi. Bagi mo lebe lias hati.